أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله السميع العليم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا للذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أما بعد السلام عليكم جماعة المسلمين إن شاء الله أبديتنا بالله بيتك ديوه جمعكرو مولنا ودلی شاودو قبول تکرمی امر جمعه امر نمازی امر دوی شالله الله قبول کچرن مولنا ودلی شالله نانگه odultum kul porakmeti uprakona svale مولنا ودلی odul enasvalengi sastipe tedal tirano sastipelengoro esastengi o sastipelengoro tarakelle hem tutsarsinelle مولنا ودلی شالله okulasu enasvale tari korona Allah inşallah te pomožinelen, ona svali pete dvirarelen dar. Pralel navdi inşallah obratino amat minge, tevakirat minge. Znači, kad je Allah hari taro Ademi alaihissalam, o stvorenja Ademeskoro, ne save događaja Ademeskere, kavakirat minge. Akalajtan Allah je kola bud poviše araklona ko Kurani, hem araklona ko je kitabija, ko tefsiri taro Ibn Kesir, rahimullah alej, znači, od Allah zaveđele, koga odlučenja tekirala Ademe, vakir gem melekon kako trebalo mamuše, jer i pufsine čuči, bizon halifa, bizon namestniko kipu, i od Allah zaveđele odlučenja, znači, te stvorenal mamuše, kako halifa kipu, i obavestinje melekon oko vaslo odolka tereli. Od Allah zaveđele vakirge melekon ja ću na zemlji namestnika postaviti, a kad mu dam lik i oblik, onda se vi pokorite njemu. A ja doli buti, od Allah zaveđele sar okapti su vakirgunt mi je lila meleka, znači puftari dujneja, legarge devleske od Allah zaveđele sorin Ademe, znači tari čik, to jest glina, zemlja ustrajala, puri pufsine, ko vide prašinake sine, pa od Allah zaveđele, ko ne save tefsira, arakla Allah vakirna, kad ljataro lošno pani, nisa lošno pani, hem šukar pani, agar diklido manuša lošno, hem šukar, negde arakla Allah kaj od Allah zaveđele, lida hurma dženeteskiri, pošto sinoj puri i puf sar varon, ali, i znači sedimo soko hurmakoro, a dalea kerdu i smesa. I znači od Allah zaveđele koja kerga Ademe, pala dva vikingja sajem melekon tavinte pokorinem peleske, ama koja pokornost morate vakratno i pralaren buti, znači od Allah kirala naredilon je činite seždu mome stvorenje. Morate halova kada sežda na sine sežda saramin kere je devletski azzavajelle. I sežda, a kada su kirgela o melekja ademeske, sine samo sežda pokornosti. Ili suđud sežde vikinula pe. Sežda koja samo pokorinje pe prifatinje devletski naredba. Dikem prala na katika činavta akrapnije buti. Doista od Allah zaveđele te na kilasa kada buti melekon sak te naredinule, melekon je te pokorinem pe ademeske čavenge. Avdija mari buti kolsine mafi. Elhamdülillah devletski odol but mudro kirga kada buti. Naredinje melekon je te pokorinem pe mamšeske. Hem avdija melekja, bazinen kira Allah ko ceneti. O melekja pokorinje pe Allah iska zaveđele. Hem avdija melekja te nepokorna manušenge, to je poslušna manušenge, to je ko pomoće manušenge, potrošno tako krav. Ko pomoćtane manušenge, avdive o melekja tumenđar na korpori, kada na šukar miste, cidena lošna miste, arakene manušetaro lošni, petaro bilače sekundija, bilače momentija, a kada je tani sa i buti čak mora ta kratnije o melekja pomožine, ne manuše protiv o šeitani, protiv o džini. Se doista od Allah zaveđele mi koja rodaje devle devla pomoži namen, od Allah urila te pomoži namen, devli sile pivojska te ekipu, devli sile pivojska ekipu, kolo o vojnike devleske, to je o melekja, izvršineni naredbe devleskiri. Koja svako način od Allah zaveđele, pošto stvorenje Ademe, pudinjale se život, i o Ademe alaihissalam učilo ko pre. I od Allah zaveđele obavestinila Ademe, penalarski o Ademe, doista
tu si prvo manuški puf. Angleder tu te manušaja vera na sine. И ако на вакелачко дол оадеме, тукове се бепи, значи, о мануша со кавен тута, преку туте ка бичалавлен. Оадеми радосно, со прво титула ден јаре дол, ка околу се бепи идеме ко мануша со кавен лестар. И ако јахар оадеми чкоте, алейхи селам керела сине девле Аллафи, којек моменти оадеми авлачки кјавица, те кинол, хем керела оадеми алейхи селам, којек моменти таронак адеме скоро и клала нешто во вид на нури светлост, нали? Са топка. И ако нури почнете лебдинол. Онури сар лебдинала, онури вакерала елхамдулилlah. Којек моменти адеми алейхиселам панично дарандило по учињапе, прво пути шунала нешто мимо дол, аззавеџел. И ако на адеми иранала кодол пучеле девле аззавеџел пелна. О Аллах те пучавти е бути, пелна дол пуча деме. Ja Allah, нали вакерген кај су ме прво мануш, одла аззавеџел вакала. Ме со влидаву прамо барипе, ме со вакергун молафинару минавале. Доиста ту сјам прво мануш. Со синеаква делда, кој синеаква со туке хамди керга, кој туке захвалинја. О адеме ка вакелеско одла аззавеџел. O ademe akvaitano Muhammedi, akvaitano mo manglo mo habibi. O ademe ovitano sebepi me tut kergum. Ovitano sebepi me tut kergum. O ademe vakillas kotala azzeveđel. Doista ademe ni jek ko ako udare dženeteskoro nakakvol Andrej. Sad ko te najete džanula ko preso pišnila ko udare dženeteske. Vazila o ademi alejhi selam pošero. Hem kudare dženeteske čitínala ašhedu an la ilaha illallah wa ašhedu anna Muhammeda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agi har ademi čitindor o šehadeti priznanal hedevle kajtano yek ya verde olnane hem priznanala kajtano o Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Allah skoro robo hem Allah skoro habibi. Allah fi suytano halalen znači Сој Allah ви пралави, значи, од Allah завеđele своринја, значи, адеме, која са кој начин, и адеме, алейхи селам, халило, значи, кај нешто си не себе пипао соуло. Која са кој начин пралави, кава келтуми тумаро прал и па најгути, значи, адеме упре признење девле кајтано јек, кајтано Мухаммеди, Allah ескор робо и пекамбери, праларен, со влидалат мено пралко дол, ни јек инсани на каресела делуско рахмети. Ni jek insani naka kula leski ko dženeti. Te nam mangla o manuš o koa so Allah azzeveđele mangela. Amen amare mangibaya ka kina e deresko rahmeti. Ka pridobina e deresko rahmeti. A manuš ko kinje e deresko rahmeti. Sigurno ka kula e Allah eski azzeveđele ko dženeti. Која са кој начин пралален почелинавато меѓи, мангавато меѓи окоја со мангавале манги. Доиста корис амен на не амен тумендар. Ама ми корис колко дол, мо интерес колко дол, ме туменги вакериндоро шукарипе, ме дереско рахмети добинавале. А туменда прифатиндоре девле, аззевеđele, ка придобине дереско рахмети, хем ко дženeti, како кој, окола, сугачинен дереско рахмети. Сука добиненли. Која са кој начин пралален, манген туменге, ем тумаре прален јо која со мангена колко туменге. Ден тумаре прален јо која со мангена туменге. Пожелен тумаре прален јо која со пожелен на туменге. Кој мангела песке омерибе, нека деле комшијаске да. Кој мангела живот песке, нека деле комшијаске да. Која са кој начин ме молинаве деле, одолте му хил по рахмету пратуменде, молинаве деле иншаллах. Odol tarakil tumare ronin tumare çaven. Odol inşallah tarakil amare familyen. Odol tarakil inşallah enasvalen. Akala koy enasvale tari korona inşallah. Amen siyam pralan pandaki korona inşallah odol kam kul rahmeti. Ko krajo siyam la inşallah. Na dinamine devski ko rahmeti. Ka odol ka završila ka buti. Ovim sasto odol te nagradnul men. Assalamu alaikum cemaatu muslimin.